Yes, igitondo cyiza kuri wowe ukurikiye ibiganiro bya Zazo Sports TV. Ndakuramukije kabisa waba uri mu kazi aho uherereye hose mu bice by'igihugu. Nkwifurije ishya n'ihirwe kandi ukaronka amakuru dutangiranye muri iki gitondo kabisa nk'ibisanzwe. Urunguru n'urubuga rw'imikino, amakuru turamukanye turareba ese ni amakuru ki avugwa ku muhungu Ishimwe Aniseti w'umunyarwanda ukina mu gihugu cy'Ububiligi. Turaza kureba kuri ekipe ya Rayon Sport, ekipe ya APR uburyo zose zitwaye muri iyi weekend, n'amakipe nka Polisi na za Vision na Gorilla. Turareba ibintu imena noneho zigiye gukorera Rayon Sport. RGB yasubije imena ese umwanzuro wavuye muri RGB dore kimena zari zandikiye iyi RGB zisaba kuyobora Rayon. Noneho umwanzuro RGB yawe yafashe waba umeze ute? Turaza kurebera hamwe shampiyona yo mu Bwongereza. Iyi weekend yarakomezaga, kipe nka za Manchester United, Manchester City ndetse n'izindi muzi kabisa. Sose turanyuramo tureba ubwino bwose. Turarebera hamwe La Liga byari bimeze biteye, imiriro yarakaga mu makipe nka Barca na Real de Madrid. Turaza kurebera hamwe rero ayo makuru yose havugwa muri zo shampiyona. Wowe icyo usabwa ni kuguma ku murongo kandi ukibuka gukora subscribe, kuko subscribe yawe ni inkunga nita ko ikomeye, kuko nayo nibuye fatizo zo byo kugira ngo iyi channel n'aya makuru bikugereho. Tudatinze rero reka duhere ku munyarwanda witwa Aniseti. Muramuzi Ishimwe rwose, kina mu ikipe ya Sand Vikings hariya mu Bubiligi. Uyu nguyu Aniseti nyuma yo gushaka umugore kabisa byamaze kumenyekana, amafoto yageze hanze yuko agiye kubyara umwana we w'ubuheta. Nirwo rwego natwe rero nka Zazo Sport TV tumwifurije guhirwa rwose, akabyara akarerera Imana n'u Rwanda, dore ko uyu muhungu n'indi breaking yamuvugwagaho ari uko mu minsi ishize uwo bita Frank Tosten Spitra yari yamwiyambaje kabisa mu basore 38 yahamagaye. Tugiye kongera tubone Aniseti utandukanye, Aniseti w'umupapa tumuzi ari umusore, Aniseti utaruherutse mu ikipe y'igihugu. Tugiye kongera kumubona mu isura nshya. Shampiyona y'u Rwanda nayo yarakomezaga muri iyi weekend tariki ya 28 na 29. Ekipe ya Rayon Sport hariya rwose i Rubavu kuri stade Umuganda, byari ku isaha y'isa 9, yakinaga na ekipe ya Rutsiro. Ekipe ya Rayon Sport ifashijwemo n'abasore bayo bakabuhariwe yaje kwitwara neza muri uyu mukino, ibasha gutsinda ekipe ya Etincelle, ibasha gutsinda ekipe ya Rutsiro igitego kimwe ku busa cy'umusore Guha Haji. Rayon Sport bayegukanye amanota yayo 3. Ikipe ya APR ku munsi wakurikiye n'ubundi nayo, dore ko yari yazamutse ijya ngaho i Rubavu kuri stade yitwa Umuganda, byarangiye nayo ikinnye na ekipe ya Etincelle. Etincelle yari imaze igihe kinini rwose idakora imyitozo, igihe kingana n'icyumweru idakora imyitozo, ariko igakora imyitozo ku munsi wo kuwa 4 no kuwa 5. Kuwa 6 tukitegura match. Yaje gutana mu mitwe rero na ekipe ya APR ku isaha y'isa 9 ku cyumweru. APR yamanutse zikigiye gutsinda ekipe nka Etincelle twakita ko yari underdog, ariko yibagirwa ko iyi ekipe ya Etincelle yanganyije na ekipe ya Polisi. Abantu bagira ngo wenda ni bimwe byo kugwa ku ntuza, ariko iyi ekipe ya Etincelle yongeye kwerekana ko ishobora kuba ikomeye n'ubwo ifite ibibazo by'ubukungu. Inyuma rero yuko rwose ubuyobozi bwa Etincelle bubishyuye ukwezi kumwe mu mezi 2 bwari bubafitiye, abahungu baragaruka baravuga bati tugomba gukora akazi n'ubundi ntago tureka gukina ngo tugira ahandi tujya. Imena za Rayon Sport nazo zagize icyo zikora nyuma y'iyo match. Izi mena za Rayon Sport rwose
noneho zagiye ziricara zibaza umutoza Robertinho icyo yifuza n'icyo ashaka gukora mu gihe ikipe y'igihugu iri mu karuhuko. Aravuga ati abahungu banjye nimubahereza iminsi 3 kubera ko tubonye intsinzi 2 zikurikiranya. Iminsi 3 aba bahungu rwose baragenda bayikubite bongere bahite bagaruka mu myitozo, mu gihe bamwe bari muri kampu y'igihugu abatarahamagawe baraba bari mu myitozo kabisa bitegura ekipe ya APR FC. Aba basore ba Robertinho rwose bagomba kwitegura neza kugira ngo babashe guhagarika amakipe nka APR. RGB nayo yabashije gusubiza imena zari zayisabye kuyobora ekipe ya Rayon Sport. Imena rwose zashimishijwe n'iki gisubizo. RGB yashyizeho umucyo iravuga ati twaje mu ikipe yanyu kubera ko kuyobora byari byabananiye no kwitunga. Tariko uyu munsi nimba koko abareyo baricaye bakabagirira icyizere muziyamamaze batore umuyobozi ukwiriye ekipe yabo nta kibazo. Ubwo rero ni mwarwa rwego aba bagabo b'imena rwose bishimye bashimishijwe n'iki gisubizo, kandi natwe nk'abafana ba Rayon Sport turishimye cyane. Twagiye muri shampiyona y'igihugu cy'Ubwongereza Premier League yarakomezaga muri weekend. Ikipe nka Manchester United yaseberaga rwose imbere ya ekipe ya Tottenham itsinda ibitego 3-0. Ibitego by'umusore bita Johnson, Kurovenski n'uwo bita Solanke bisa babatsinze ekipe ya Manchester United yari yamaze kubona n'umutuku kabisa mu gice cya mbere wa Bruno Fernandes. Chelsea na Brighton byarakinaga, ikipe ya Chelsea itsinda ibitego 4-2 Brighton. Ipswich Town na Aston Villa byaranganyaga ibitego 2-2. Arsenal na Leicester City bayitsinda ibitego 4-2. La Liga Santander nayo yarakomezaga muri iyi weekend. Amakipe akomeye nka Barcelona na Real bidakomeje kuyahira, ntago wamenya ngo biraterwa n'iki. Dore ekipe ya Barcelona yari iri imbere rwose mu minsi ishize itsinda ibitego muba, ariko yaje kugera kuri ekipe ya Osasuna bihindurirwa inyito n'inyigo. Ikipe ya Barcelona yinjiye mu kibuga, iyi ekipe ya Osasuna ibiteye ibitego 2 ku munota wa 18 no ku munota wa 25. Ubona ko ekipe ya Barcelona bitunguye kuko gutsinda ibitego 2 burya ntacyo urakora kaba kabaye. Si ibyo gusa ekipe ya Barcelona yaragarutse, ubona ko ikizera ari gike. Abahungu bayo nka Pau Victor abayongeyemo igitego bibaye 2-1. Umusore wa Osasuna hara rwose yongera kwigaragaza ashyiramo igitego cya 3. Ari nabwo Osasuna yahise yongera ishyiramo icya 4. Uwo bita Lamine Yamal umupeti kuri forume ze zica inkweto yongera kwereka Kugorana rwose ko ashoboye, nubwo ikipe yitabashije kwitwara neza muri weekend, ariko ikomeje kuyobora urutonde rwa shampiyona irusha ekipe ya Real amanota 3. Abo bakeba rero ba Real Madrid nabo bari bafite Madrid derby kuri iki cyumweru, aribwo kuri tariki 29 nyine. Ekipe ya Real yatangiranye confidence, uwo bita Eden Militao abanza igitego ekipe ya Atletico. Kera kabaye Atletico nayo abasore bayo nko bita Korea kabisa nawe yivana mu rutambe rw'ishoti. Timama wararaye, Real nayo bibaye kwa kundi yaga profise nayo amahirwe yuko Barcelona yatakaje, ariko nayo ntibyayihiriye, wenda tuzaba tureba ubutaha. Aya ma ekipe rwose ukarabi nayo nubwo akurikirana ku rutonde rwa shampiyona yugarijwe n'ikintu cy'imvune, ariko reka dutegereze ikibuga iminota 90 nayo ivuga ibyayo.
Zindi breaking ku mukino yo mu Rwanda rwose, ikipe ya Vision na Polisi byarakinaga bigeze ku munota wa 95 match yabyo irasubikwa kubera imvura. Kiyovu yongera gukubitwa n'amagaju rwose, ibintu byababaje abantu benshi bavuga ko Kiyovu ishobora kuba yarangiye. Inshuti bakunzi baza Zo Sport TV, ndabashimiye mwebwe mwabashije gukurikira, tukaba tugiranye kuri uyu munota rwose wa 10. Mani bampera umugisha. Nawe utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo amakuru nkaya ntakagucike. Kandi inkunga yanyu, urukundo rwanyu turubonera ku byo mudukorera. Natwe icy'ingenzi kandi kidushimisha no kubagezaho amakuru meza kandi atomoye. Ibiganiro bya Zo Sport TV nakagaruka. Ciao ciao.